twatangiye amakuru tugiye guhera ku itangazo ry'ibyemezo by'inama ministre yateranye ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki 2 Kamena umwaka wa 2020 twabisomewe na mugenzi wacu Ferdinand Uwimana. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku 18 Gicurasi 2020. Inama y'abaminisitiri yashimiye abanyarwanda kubera ubufatanye bukomeje kubaranga, inabibutsa gukomeza kutirara mu rwego rwo kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Inama y'abaminisitiri yunguranye ibitekerezo ku ngamba na gahunda zo kuzahura ubukungu no kwihaza mu gihe giciriritse n'ikirambye. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira y'icyorezo cya COVID-19, yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda COVID-19. Gahunda yo gupima abantu indwara ya COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa igihe cyose umuntu agiye ahurira n'abandi. Serivisi zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima: gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barasabwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwemewe bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Serivisi zemerewe gukora: ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo. Ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe cyangwa izindi zikorwa abantu bategeranye biremewe. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na minisiteri ibishinzwe. Icyakora siporo ikorewe mu nyubako z'imyidagaduro na siporo mu matsinda zirabujijwe. Moto zemerewe gutwara abagenzi uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu. Ibi bikaba bishingiye ku byavuye mu isuzuma ry'inzego z'ubuzima riherutse gukorerwa hirya no hino mu turere. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa igihe cyose. Ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara n'umujyi wa Kigali ziremewe, ariko kujya no kuva mu turere twa Rusizi na Rubavu birabujijwe. Icyakora amakamyo atwaye ibicuruzwa yemerewe kugenda mu turere twose, ariko ntatware abantu barenze 2. Imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza, ariko rigomba kwitabirwa n'abantu batarenze 15. Serivisi zizakomeza gufunga. Imipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima biteganya. Abari mu kato bishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Ingendo mu modoka rusange mu turere twa Rusizi na Rubavu zirabujijwe. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufunga. Inama n'amateraniro rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe. Utubari tuzakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki, imishinga y'amategeko n'amateka bikurikira: politiki y'ubumenyi, ikoranabuhanga na innovation na gahunda yo kuyishyira mu bikorwa. Umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'igihugu kurwanya jenoside CNRG, iteka rya perezida ryirukana aba-ofisiye n'iteka rya minisitiri ryirukana aba-ofisiye n'abapolisi bato bo muri polisi y'u Rwanda. Bikore Kigali kwa 2 Kamena 2020. Dr. Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, washyize umukono kuri ritangazo. Arakoze cyane mugenzi wacu Ferdinand Uwimana utugejejeho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yarayiteranye ku munsi w'ejo tariki 2 Kamena umwaka 2020 iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Dukomeze n'andi makuru. Mu yandi makuru, minisiteri y'ubuzima yatangaje ko ku munsi w'ejo ku wa kabiri hagaragaye abarwayi 7 ba COVID-19 mu bipimo 957 byafashwe mu masaha 24. Ibi byatumye umubare w'abanduye mu Rwanda ugera ku bantu 384. Muri aba 384 banduye, abagera kuri 269 barakize barasezererwa nyuma y'uko ku munsi w'ejo ku wa kabiri hakize abagera kuri 7
ibi bivuze ko abakirwaye ari 113 kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda hari tariki 14 Werurwe kimaze guhitana abantu babiri harimo witabye Imana ku munsi w'ejo ku wa kabiri. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko witabye Imana ari umupolisikazi w'imyaka 24 wari mu butumwa bw'akazi mu mahanga aho yanduriye coronavirus aza kugarurwa mu Rwanda amaze kuremba. Yahise yitabwaho n'abaganga ariko yaje kwitaba Imana azize uburwayi bukomeye. Abaturarwanda basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta yitabwa cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa hatuye imiryango myinshi. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro, yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Reka rero tugaruke ku bijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo. Ese ibyemezo bitandukanye byafashwe hagendewe kuki? Turi kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima ni Dr Mpunga Tharcisse. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, tubahaye ikaze mu makuru ya Radio Rwanda. Murakoze. Mu bibazo bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 mu karere ka Rusizi niho humvikanye ubwandu, aho ku cyumweru hari abanduye bagera kuri 5. Ese kugeza ubu turi kwa gatatu, hari abandi bashobora kuba baragaragaye bafite ubwandu bwa coronavirus mu karere ka Rusizi? Murakoze cyane. Kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi mu karere ka Rusizi tumaze kubona abantu 11 banduye akagako ka coronavirus. Abantu bose urebye ni abantu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'igihugu cyacu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None aho muri aka karere ka Rusizi muvuze ko bamaze kuboneka abantu bagera kuri 11 banduye akagako iyi virusi ya corona. Mu itangazo ry'ibyemezo bya minisitiri nuko ingendo zo kuva no kujya mu turere twa Rusizi na Rubavu zitemewe kubera iki n'akarere ka Rubavu nako kajemo, kandi ho kugeza ubu nta bwandu burahagaragara mu makuru atugeraho. Murakoze. ngira ngo akarere ka Rusizi abantu barwaye bajya kuboneka ni ibipimo dukora buri gihe tureba uko ubwandu buhagaze mu gihugu cyacu, aho bimaze kugaragara ko mu karere ka Rusizi abantu bambukiranya imipaka harimo abanduye. Twarebye umupaka wose w'igihugu cyacu hano n'ibindi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko mubizi Rubavu iri mu duce duhana imbibi na Goma, kandi birebye uko abaturage bacu n'abakongo batuye ku urujya n'uruza hagati yabo ruriyongera. Ikigaragara kandi nuko no muri Kongo nk'uko mubizi mujyi wa Goma umaze igihe uri ntuze mu kato kubera nabo indwara ya coronavirus. Ubu rero twafashe ibindi bipimo mu karere ka Rubavu kugira ngo nabo durebe uko abaturage babo bahagaze. Mu minsi nk'ibi tuba twamaze kubona ibisubizo byabo ko twafatiye abantu benshi cyane, nabo niyo mpamvu twabaye turetse ko abaturage babo bakora ingendo ziva mu karere bajya ahandi kugira ngo tubaze tumenye ko nabo nta kibazo gihari cy'ubwandu. Iyo gahunda mwari mugarutseho ijyanye no gupima cyane abaturiye umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntago mu tundi turere duturiye imipaka wenda hana n'ibihugu bindi by'ibituranyi ho iyi gahunda yabi hari kugira ngo harebe niba nta bantu bashobora kuba banyura inzira zitemewe bakaba habaho kwanduza abaturarwanda? Murakoze. nk'uko mubizi kuva gahunda yo gukumira coronavirus kujya kwirakwira mu gihugu hajya hiza ingamba zitandukanye, imipaka igifungwa, abanyarwanda bose bava hanze n'abanyamahanga binjiye mu gihugu tubashyira muri karantine tukabakurikirana iminsi 14 tukanabapima mbere yuko basubira mu ngo zabo. Birakorwa mu gihugu cyose, ariko nubwo bikorwa mu gihugu cyose nk'uko mubizi hari ibikorwa bimwe bikomeza gukorwa. Twavuga nk'abatwara amakamyo yambukiranya imipaka cyangwa se no mu gihugu atwara ibicuruzwa arakomeza. Ibyo rero ntabwo bigaragara ko ntabwo abantu bashobora guhura n'abatwaye imodoka uko mugenda mubibona, kandi ubwandu bwagiye bugaragara ko abantu benshi baturuka hanze muri iyo karasite abantu batwara amakamyo bagenda bafite ubwandu buri hejuru. Ibyo rero bituma tugenda dufata ibipimo ahantu henshi hatandukanye dukeka ko abashoferi banyura cyangwa bahura n'abandi bantu. Ni muri ubwo buryo no mu mujyi wa Gisenyi nako na Rubavu nabyo twabikoze, tubabikora no mu Burasirazuba byarakozwe muri za Kirehe na za Nyagatare na Rwamagana n'ahandi hose tugenda tubikora nk'uko ubushobozi bugenda bwiyongera. Ubu rero hari hageze agace k'uburengerazuba n'amajyepfo naho murabizi ko duhana n'u Burundi,
naho turagenda dufata ibizamini umunsi ku wundi. Muri utu turere twa Rusizi na Rubavu ingendo mu modoka rusange ntizemewe na moto ntizemewe, abakora ingendo barabyitwaramo bate? Hano barizwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni ibisanzwe kugenda n'amaguru bemewe, cyangwa se imodoka itwara umuntu ugiye ku kazi ngira ngo bemewe uko mu karere abantu bakora kandi ntabwo bahagarika akazi. Impamvu twahagaritse ingendo z'imodoka zitwara abantu na moto ni ukugira ngo ubwo bwandu butuma gukwirakwira mu bantu, kuko nk'abantu tuvuga babonyemo uburwayi ni mu ipimo twafashe mu bantu twakekaga ko bashobora kuba barahuye n'abandi bantu bambukiranya imipaka, ariko abantu nk'uko mubibona nabo bashobora kuba baranduje abandi benshi. Ubu rero turacyashakisha abantu bahuye nabo, tubapime turebe ko nta bandi bantu bakiri banyanyagiye mu baturage bafite ubwandu. Turetse rero abantu baguma bagenda kuri moto n'ahandi kushaki kumenya umuntu aho yagiye n'aho yavuye byagorana, byatuma gukumira indwara mu baturage byagorana. Muri iri tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri hagaragaramo ko uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu ahandi ibijyanye na moto gutwara abagenzi byemerewe guhera kuri uyu wa gatatu, ariko ntabwo tubonamo ibijyanye n'amagare. Amagare yo yakomorewe cyangwa yo aracyabujijwe ukuyemo mu turere twa Rusizi na Rubavu ahandi hasigaye? Mwakoze, ngira ngo ibitabuzwe mu itangazo ntabwo byemewe. Ibyemewe nibyo byatangajwe. Ubwo amagare ntabwo arimo mu bantu bemerewe gutwara abantu. Dusoza, ni iki musaba abanyarwanda nyuma y'uko hafashwe izindi ngamba nshya zijyanye no kwirinda iki cyorezo cya coronavirus? Murakoze, ngira ngo nk'uko mubibona izi ngamba zose zigenda zifatwa buri kwezi cyangwa se nyuma y'isi 15 zigenda zishingira ku bushakashatsi turi gukora n'ibipimo bifatwa mu gihugu hose, ari nabyo bituma leta ifata ingamba zishingiye ku biba byagaragaye. Nk'uko mubibona rero ubwandu buracyahari kandi buragenda bwiyongera, cyane cyane mu bantu bambukiranya imipaka no mu duce dutandukanye tw'igihugu, bigaragaza ko ubwandu bugihari kandi butarashira, bushobora no kwiyongera igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi kigaragara ni uko iyi ndwara mubona ko natwe mu gihugu cyacu abantu batangiye gupfa, kandi n'abapfa harimo n'abakiri batoya. Nk'uyu w'ejo yaracyari muto w'imyaka 24. Bivuze ko rero iyi ndwara wayirwara wese isaha n'isaha wese ishobora no kuba yamuhitana, kandi uko abantu baguma biyongera abarwara ari benshi n'ubushobozi bwo kubavura bwagorana. Icyo dusaba abanyarwanda rero ni iki? Ni ugukaza ingamba zo kwirinda, bakareka kwirara, bubahiriza ya ntera ya metero hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba cyane igihe cyose ari ngombwa, cyangwa se ugakoresha hand sanitizer, kugabanya ingendo zitari ngombwa mu gihe byose bitari ngombwa. Umuntu ntagume agenda gusa kugira ngo agende, agabanye guhura n'abantu, kandi no guhana n'abantu bafite barumva bafite ibimenyetso nk'indwara nk'uko tujya tubigaragaza, umuriro wo gukorora cyangwa se guhumeka nabi, nabo bakwihutira guhamagara iriya nimero itishyurwa ya 111, cyangwa se bakabahamagara bashinzwe ubuvuzi hafi yabo kugira ngo tubafashe bidatuma indwara ikwirakwira. Ibyo rero biragaragara cyane ko urabona abantu benshi bagenda badohoka, nk'iyo urebye uburyo bambaye udupfukamunwa, uburyo bagenda mu muhanda. Twifuza ko abantu noneho ko ingendo zigiye gufungurwa bakaba bagenda ahantu hatandukanye. Ntabwo rero turashigira ubushobozi bwo kuba twapima abanyarwanda bose umwe wese ku wundi, aho umuntu ari hose amenye ko washobora guhura nawe washobora kumwanduza igihe cyose. Kwirinda ni ngombwa, kandi ubu nicyo gihe kigeze cyo kugira ngo noneho abantu birinde kurusha uko birindaga. Murakoze. Dr. Mpunga Tharcisse, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Yari umunyamabanga wa leta rero muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr. Mpunga Tharcisse, wagaruka kuri gahunda cyangwa ku ngamba zimwe na zimwe zagiye zifatwa ku bijyanye no kugenda horoshywa ingamba zijyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus, ariko abantu ntibateshuke ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo kuko n'ubundi kigihari hirya no hino mu Rwanda. By'umwihariko tubwiye ko mu karere ka Rusizi hamaze kuboneka abantu